Pardon, atau mari. Dili China lo nanti umri kok coropar video kado kawai pansram. Pini anban ke, deng crazy. Rangsina Sarpo Flame Award lo 2022 lasi. Pini di litame Rangsina Sarpo Flame Award nakilang nunjuk manda. Down polong sini litame non doing lo. Rangsina Sarpo Flame Award ke change. Budget tropen positame ni lika prepare sai lo kawasin non. Junior kepansin nang le dun lo dan mari tumlasi. Ini pini Rangsina Sarpo Flame Award sini li pini nang itu mana pelang koniko dan mari tu. Iswar inti alang li phansi lada hongjai lawan ke bangji phansi tuning relo alang li hin pensi labang so best art director of the year 2022 I award abang ke people for best art director of the year. Sonsing Daron photographer. Sonsing Daron photographer. Best director of the year. Rangsina Sarpo Film Award will be is Bida Singh Bangcho. Sri Bida Singh Bangcho. Bida Singh Bangcho. For film Movie. best art director of the year 2022 Kelongpon ke Vidya Singh Pangcho Mir Best Supporting Actor Female of the Year. Best Supporting Actor Female category abang so nominee non paklang si phansi tuning relo. Reka interview. Tengok tak ada tengok muka. Ani kan sampai sih. Tapi kan apa tu jike? Atul Karbi. Ni dah sih kau ni. Ni kan apa cakap muka? Nak tu lah sekarang jadi. Ni kalau kita memang cakap ni. Tado Devi. Rafael Rafael. Nak kau kita dulu ni anggar nak pegang ni ekor. Asyik buat lagi cerita. Lahan lo nominee sa bangke lasinon labang so I award with PG upon ni lada hongjai laman hang paning jong atun paching hon Cassie as a president Sir Chandra Singh Crow alang lipan lada athak ang kibangji phansi tuning relo alang lihin pensil labang so Rangsina Sarpo Film Award for best supporting actor female category bangke lang lipensi pipon pro. Suri Hinia Parman. Best Supporting Actor Female. Reka ITP Mirvin. Reka ITP. Mirvin Alabarzan dari Silong Bolong. Award for Best Supporting Actor Male of the Year. Can we have the nominees please? Actor male category. Berkat English, Rafael Rafael. Hapun pun, lapan ini tu pun nak kita tu lama, nak. Diphu Sera, Mirgi. Ini kita orang begini. Macam mana macam je? So these are the nominees for Best Supporting Actor Male category of the year 2022.
So for this, may I kindly invite on stage Dr. Janta Pator to give away the award for the Best Supporting Actor Male category. Rangsina Sarpo Film Award 2022 for Best Supporting Actor Male of the Year, Sri Krux. Best Supporting Actor Male category of the year goes to none other than our beloved Sir Krux. Thank you so much. Moving on to Rangsina Sarpo Film Award for Best Script Writer, Screenplay of the Year 2022. Can we have the nominees, please? Kita aku, kumalo. Itu salah. Sa, Mirip. lakuan pinki kita kecak dong ni kita pilih lapa yang tuntun kan dia cipi dengan ni itu mah parang rom nong sih ilang rom Diphu Keran. Alar. So these are the nominees for Best Scriptwriter Screenplay of the Year 2022. For this, may I please invite on stage to give away the award Sri Joy Singh Karbi, Secretary of Karbi Lamet Amai. Rangsina Sarpo Film Award Sengkang Surinira itu ini for Best Scriptwriter Screenplay of the Year Munimala Das for the film Mirgit. Monimola Das for the film Mirgit for the category of Best Scriptwriter. Nonaduntu Award, Lake Rangsina Sarpo Film Award for Best Playback Singer, Female of the Year category. Can we have the nominees? Best Playback Singer, Female. Diphu Alar. Olima Rocky.
labang so nong iga pajir phan ni non hongjai longan hang poningtung iltum coaching hon sir Richard Rompi and sir alang phanda ka thakan ke banji phansi Richard Rompi sir alang phanda ka thake banji phansi chuni rego Best Playback Singer Female category Kesana. Bukan nama. Tolong sebenarnya. Hello. Cardo. Rangsina Sarpo Film Award for 2022 for Best Playback Singer Female of the Year. Miss Nitu Timothy for the film Anglong. Nitu Timothy. Best Playback Singer Female along Chipahapon lake Lunsepi Nitu Timothy alang li nang li igan lo ni nang li kinang ni alang li do polotante alang li thana dang thing song ke bamji pansa chuni ni lo kali polotante labang so aluna thuilo sa parjana bang thu bang phi mate director producer bang jokstani labang so nong ina ke deng ji pansa chuni ni lo Nitu Timothy alang li nang li dun igalang bo lasi labang so alun sa parjana bang po bang phi stami ba director producer bang jokstani labang so nong alang li hintan ke deng ji pansa chuni ni lo Team tumbang gede pon. Dun si Pini Tutu Mumpi alang li kenang li dun igalan lasi alang li Parman Ciparjana Bang Pi Miss Malin to Sophia alang li hin pensideng po Ade putu jatuh na Rangsina Sarpo Film Award Best Playback Singer Male of the Year. Prem Tera Alar Maising Lecture Nekang Asenge Sarlongi Bay Kam K Tapi labang sonong kapaju ponji apa? Prabhat taro alang lipat sila labang sonong kapaju ponji apa? Cuni ripon lo. Rangsina Sarpo Film Award 2022 for Best Playback Singer Male of the Year Sri Prem Tera. Thank you, sir.